Kajing jelai jauh drugs ha kajela kat banang mi kisngi kala long kabai isir kai hado kata badhaki babon ki camp ki brio ki blakerni hau new jingdi ki poi shado upot banle ya kan no kam tang ban yo new jingdi upas new. Haka janmiet jong khandai tarik nai luar araja arpusan ki dekhot ka seng samla lau mali pelun ki baju penyat na kabenta ka let kawan jong ki kali hal lau mali block 1 Shillong Medical College pasca ki liyo ban bat ya arngot kinong di drugs na kawai ka kali tourist kabayang haka teka jaka haka por bagi dang temu ban inject drugs. Henry kat bagi dang temu ban penlong e kajing tokit uwei na pereng kini ubadai unong khayi ulalat ban pet no bat kila yo ban bat no tang yo uwei pa nau new brio ka seng kala yo ban kurup yo ternia injection na lor ki tendong tap drugs haka ba kila IT no yo new brio shaki pulet ka pasture beat house. Haka jia kran bat usamla Jun Jerwa presiden ka seng samla lau mali pelun ula ong. Bakal lok jong new brio kala penpau ba uwan ha Ganesh Das Hospital ban pet yo khun ba thiapang Henry upoi penban ban le ya kanika kam. Ya tu hok mesti di kena senam di drop. Mana minta news nem. Kami orang buat, memang mentar dengan sudi, tang mentar sih kau mentar lah news. Emang la emang kimbaban. Te hang ni wan di drop sih wan up kelung, wan pe kelun. One pet. Te melek itu drop sebenarnya. One itu mah kunduh ni. Tu mah. Hidup ti bedung. No. Waktu. Kami odong ledam. Saya tu nak bawa wan ai mah. Ulangan. Hah? Ya tu sah menu basi orang mana bau tu kena bau ayu drugs bau ayu drugs bau apa? Tinggi kuat bau tu kena luan. Kunduh ni mah. Kadi kacakau hospital. Hang ni gidan kadi ko office hang ni. Hak tei kadi cakap sumar kilok kami. Cakai kilong. Komnu hang ni mon beli drugs mu abi lock idon ni ban thiapang mon beli drugs ni mon penting pesmit ya kani kesnong. Penting pesmit gini beralang ni hang ni pergi kali ke bayang ni. Kai ke jing temu. Mau tahu drugs bawa naik you tahu beliau. Drugs jual naik ai. Ya ai drop. Ya ai. Ha? Drugs jual ai drugs. Ai mah aspai. Ha? Sebenarnya orang ai aspa. Minta yang ai pun. Latih kan pila ai am pisah. Dia latih am. Dia pila yo drop. Pila dia penengkam. Empat dia belum darang sa atai. Enggak sa. Tong tu. Tang utuhi. Aspa. Aspa tang si serin. Ambil ai tong ben. Tang kenden. Tahu bawa ai mau drugs. Komnu wan ai. Komnu wan ai. Phone. Emang phone. Te komnu wan ai. Komnu te penang. Wan ni kunduh ni. Long komnu te penang. Mene apsha mene nakali orang ai nomor phone. Mau ke phone jongar arah. Sapsha. Orang ni mene pakai phone jongar. Phone larang tu pani. Ni kasih supply drugs. Kena di drugs kam dai gani. Cái obat kaseng samla yau nong di bade nong nya tores bat lat pet unong khayi bora drok si un Via bat kan beje ni sia. yo bat kumban riu beje po nang po laumali block 1 kabalan jok Shillong Medical College yu tong syringe bat tu ba syringe ti vai di belada kle belada use kan la use lu tamo la ba ka jinglap no juga jinglap no seng samla no lat pet no tu bawan ra drok si u kan undong nya terus udi ubawan uba pia kun po hospital laumali dong pia kun no dalam bilok Amut kalau kan kia apa hospital tu dang drop tu dia sebar. Te kalok mener kala ong ba mundan pisau atau man si bayar under bandi drok sudan. Ya kalok ni kami okran nomor ba wan pulit kanya tipor i kam tep la fun pulit no i. Kadang basnong, sekarang basnong. Te kami ok skuen matok pulit bu sha skuen matok ke u syem ura na. Lai kan ma pulis department gyo ma ka bahaba ai nomor ba kadis ni ka than Shillong Medical College kan. Kalau aware par iwe kan saya ni, kido million wan sto. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya